Metang'asa county enaa enatii te petition meitobira site osinyai. Metaa ore orbiasharai pooki olotu te Nairobi nemelo straight Orkeju ninyang'u osinyai lang tiai te site. Eetai kulo oopeny irorin tenakata, eetai iltung'anak lang ootamayiana Enkai oota rorin. Naa kajoki serkali e county entagolo kulo tung'anak enyiang'akiti kulikae rorin nintokiki ninye aisho kuna cooperatives enye kulie rorin metaa ninche ake ishori nafasi metadoiki atua irkejek neponu abukoki kulo osinyai tenewueji ni control county tene ni collect county revenue tiai tinewueji nemirisho ntasati tiaji ore enkerai napuku te university nelotu aimanage no netum esiai tenewueji yani nebol nafasi nedupoyu enewueji nikirrumoo irkejek lang metaa mitoki amutari pipi amu ketii nkariak nitoki aaku ore kulo kejek lang netum nafasi neminyalare irbaribarani. Mary Supet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show agira aitomon enankai rishata sidai oleng agira ajoki yiolo ajo meeta entoki nemidimayu meeta entoki nemidim Enkai ataasa naa kayieu naaliki ajoki ekedumu ninye tenterit arashu ikidumu tiatua ormarei lemeitai ninye toki nikintaa ninye toki. Karibu oleng kigira airiamari tena rishata sidai oleng iboitare Mary Supet eneleshao nayau osim. Ore taata tenkolong taata nikiata mheshimiwa Gideon Toimasi eing'oru apa olorika le Senate naa orbarnoti kiti oleng kake eitu eibok nena pookin kake etudumunye aarare ilewa oota experience sapuk oleng naa kiata taata tenewueji nayieu naitoomon peetum ekitum airoroki. Ashe oleng Mary Supet tenkaraki ena rishata sidai nikinchoo tenaolong. Supa ninye enkolong taata. Aipat oleng. Neeku kajo ashe oleng amu dolta ninye taata ajo itirring'e enkop peno etonyorija enkop kintulia kira irmaasai peno. Neeku kajo ake ashe oleng tena rishata nanu naa ilojo Gideon Toimasi naajo naa sii duo irmurran kuldo lemanya taa Kagame aiko taa nejia. By the way, Kagame amatadua tenkoitoi ino e Facebook. Neeku nanu taa ilo napa ilo aing'oru olorika le Senate 2022 te county Orkeju Odo. Wow! Naa pongezi ninye oleng. Ashe oleng. Amu ore ina naa eroruata sapuk oleng. Ashe oleng. Naa ore eton eitu kibaya inewueji toliki yiok ajo kang'ae dee ele loji Gideon kai eing'ua. Yes. Ore Gideon Toimasi arashu Kagame naa enaa enajo irmurran naing'ua emurua oosajiloni te Inoto kake aamanya sii taata emurua ake naji Enooldonyo tenewueji toldala le kutuk nara orkijanai ojo taata kulo Ara taata lolaji looltuati tidialo orkisongo nara lorkibulu tenaalo orkaputiei orkankiri nara nolorkimayiana torkeekonyoki nara loltubula tenaalo enkop inyi nara nolnyangulo tenankai alo enkop ang ejo Nyangulo amu nejia naa eikununo neeku kara taa lilo aji aiko taa nejia naa ore naa sii atubulua apa tenakop Kajiado nalo sukuul naji noosajiloni primary naitoki alotu Orkeju Ado Primary Boys Boarding School ena naji taata apa PBS naitoki alotu alo Nakel Boys High School nalotu alo University of Nairobi as political science neeku nanu taa ilo nara naa CEO le entoki najo Oloip Center for a Livable Future that is a community based organization. Organization interview? Kajiado, yes. Neeku nara taata ilo Gideon Toimasi nara naa sii youth senator le Kajiado County kake ajo ake king'ua sininye ina tookuna olong'i amu paitoki sinye aing'uaki kulikae barnot metubulu aitoki nailiki ninye irkulie ajo kanyioo youth senator amu ebaiki ninye nemeyiolo ajo kanyioo ina. Kaja apa eikununo maisha igira abulu kesidai apa tena atubulua nanu majo atubulua duo tosina enaa najo kulikae tung'anak mikira sii duo apa torrok amu biasharai apa oltasat akeyie loonkishu
neitoki aaku oltung'ani otaasa investments tesiai enkop neeku ore duo kibulu jore duo mayiolo naake ninye siduo meesapuk siduo oleng apa siduo shida kigira abulu kira kutitik amu nejia naa ikununo ormareita akeyie tenkai neeku majo siduo oleng kira apa torrok kira kutitik atubulua ake sinanu ormurrani lorkulikae ake otii boo tende wueji nalo ake sinanu nkishu opapa ara kiti nalotu naake sinye alo sukuul aikunari nejia neeku mee siduo sapuk apa oleng enyamali nehomo sii apa sukuul najo PBS na boarding school teine wueji kijo apa siinewueji kampi ya jeshi amu ninye apa naitrain ilewa nitagol ilukuny nitayiolo maisha eneikununo neeku mee torrono siduo oleng apa background agira abulu amu nejia naa ikununo ore toolarin lainei kunyinyik oleng karibu larin 10 edooyo naa idip ake oltasat inakata ataa keeta nkishu enyenak nitinyang'ua enkop inakata niterua ake duo naa maisha aaku mee torrono neeku majo siduo oleng atubulua tosina atubulua tenkang naramatishoy tenkang nataasiasaki nkuti tokiting neeku maata siduo apa enyamali oleng agira abulu kati erishata interua ayiolou ajo labda iyieu erikore arashu ira apa olarikoni te school? Ore enkata naiterua nanu ajo kaaku olarikoni looltung'anak naa kajo class 4 kitii. Class 4? PBS. Etii apa likae shore lang botorr oleng amu yiolo apa ajo ore te sukuul apa kira kutitik naa ore oltung'ani oishori metaa class monitor elee naa oltung'ani sapuk oleng amaa naa oltung'ani likitii class 4 netii enteam e sukuul e football kebaa ilo tung'ani naa darasa nabo itii class 4 kitii inakata te PBS asi naata apa likae shore lai le Tanzania oji Richard Kibe ele otii ninye boarding inakata amu eton nanu atii ena naji day school nadumunye nayaki apa kitunguu yiolo naa apa yie vile nemelo kitunguu toonkayiok natii boarding ajo tenikaraanga kenye orkeseri lenye ata duo idipa ao peedung'udung'oki kitunguu nedol ninye enaa kikaraanga endaa enye alang enekulikae tung'anak neeku iyaki iyie tiang nayaki naa kitunguu tiang naa kitunguu entasat natupurruo ore taata kigira adaldala kidogo tenkakenya netii apa likae tung'ani ojo Kuntai botorr sinye oleng laa ninye apa head boy le sukuul tina kata laa ninye ure nkera alang irmalimuni nejing'u darasa egira nayieu adaldalare kitunguu nibung ake nelotu straight neoru ina kitunguu naduaya kitunguu ang peenang'ari nitiedie orbaribara golo OHS neidie ore enakata kigira aikonji nejokini ele class prefect lang botorr oleng likiboita kore list noismakers nepal enaishooyo likae tung'ani nishooyo Kibe ajo ninye nai orito ororei onanu olikae kijanai oji Rampei ele nitanyamali yiok oleng nadumunye ake najo ore taa amu egira ele tung'ani aitanyamali yiok pii najo ore taata ebaiki taata nanu class monitor mekure class prefect ele tung'ani apa ojo Moses Kombe tinakata nintayu ji naitau amaa naa natudumunye saa 8 endama naiger noisemakers etii emalimui apa ng'ejuk natii sukuul neton meyiolo ninye ajo keloong'ae class prefects keloong'ae nyoo naiger noisemakers naiger Moses Kombe olalashara olchoreta lenyenak tinewueji naishooyo naa kayakikisha Mary ajo maya staff room amu katii class teacher ena staff room naa keyiolo nanye eyiolo naa ajo ele tung'ani class monitor ele nitanyamala yiok ele tung'ani apa amu leme fair duo apa oleng tinakata kigira abulu neeku ijo ketara yiok mpaka nikinauru peno kidong'unye yiok amu oltasat botorr oleng duo apa tedarasa tinakata nitoki aaku eyiolo kuna siaitin kulie mowuon oolayiok botorok nepik yiok olosiak loolayiok botorok asi najoki taa ore nikinko naiger noisemakers saa 8 baada ya kukula lunch naishooyo ele naitasheki minyakini idong Moses Kombe ore taadake Mary Supet nyitaboi nainyaka ajing baada paitetea lo Richard Kibe amu itisika lelo pookin naing'ua metaa yiok ake oipira Moses Kombe nanyamalu oleng mpaka naidip sukuul amu ainyaka alotu aaku class monitor te class 7 kake ore nena kulie olong'i pookin ataara ororei itu aar ororei naigeri noisemakers Moses neeku ele naitesa taake yie oleng kake I paid enoshi naji ultimate prize tinakata ya utetezi ya hao watu wanyonge tinakata najoki menarikino amu kanyoo piingerr orkijanai
midong'i pesho nemekure eeta enaduo kitunguu enye niyarita duo ntae erore iyio enkikundi ino nadol ajo mee fair. Ore taa pikiponu aapuo ninteru tinewueji aku aware ajo kanyioo erikore nayiolou value ake naji ene fairness nayiolou ajo kanyioo eji equality arashu equity tesiai entoki natii ina rishata. Ore taa paalotu alo Nakel Boys High School nalotu ore te form 1 naiterr aaku class prefect. Ore tina kata ake naing'oru olorika le deputy captain immediately. Amu kewoshi kura te high school. Ore paing'oru olorika le deputy captain ele naapurri form 1 natii form 2 kipoito naapurri sukuul neishori olikae apa tung'ani lendaalo eukampani oji Muthoi. Ore inakata neji kipej sukuul irkijanani najoki entuliza amu tenipejipej sukuul arashu teniyarishosho tenkaraki atomitiokiki nanu olorika neme suluhisho nai ina. Neinyali taatoi napal. Ore kigira aanyika ore Mary atii form 2 kipoito form 3 naaku the first full captain lentoki te form 2 kipoito form 3 lentoki naji library. Ore kulo kulikae pookin including olapa laatupurro te kura loji Kevin Muthoi neaku pookin deputies naaku nanu full captain tina kata kishuloo form 4s form 3s. Wow. Ore before that ore paidipi aatupurr nifikiria ormalimui siku moja amu aimunye oltim lai pookin naaku nanu aikenoyioki teboo. Ore enakata kigira atontu aaku library captain niguana kulo senior captains te dining hall o principal. Nejo principal kore apa Toimasi nejo etii ake nejokini kulo tung'anak enchautu Toimasi metaa table leader le misa naji table number 17 te dining hall. Naifikiria ore apa ajokini nejia nakweni oleng najo kama atupurro apa tolorika le deputy captain neponu ajo paaku table leader. Yiolo Mary ajo najo sawa naaku leader le table number 17 naa tina table number 17 nailepa aaku full library captain. Ore paaku full library captain naiteru siasa immediately naakunye full captain le sukuul naaku ore paaku full captain le sukuul naitoki aing'oru full president le Kajiado North Students Council nashula oloolaiser Nakel Boys no Baraka no Matasiani naaku president lina council Kajiado North Students. Nekintoki taata ore nepulotu enkiti mafurugano kigira ajo pikigelu ole county tenewueji neji Nonkopir high school. Neeku oshi kintoki agelu kake enakata oshi ake ainyaaka aaku Tankai. Kaja ding'ong'o pee itii high school? Eetai apa ina association neetai sii apa mentorship nagirai aitubulu erikore neeku keetai apa ina consortium naatai iltung'anak pookin. Ore nanu itu alotu nerikito likae shore lai aaku oji Joseph Supet ninye apa president le Ololaiza high school inakata nitoki aaku ninye orikito yiok te Kajiado North tinakata najo kaji secretary general apa le county musima tinakata. Neeku etii duo apa ntokitin nena tidialo yiok kake ore naa paalotu nai challenge iltung'anak tina rishata. Napuku teine wueji nekiponu aapuo college naitoki immediately inakata aasita ake nanu mentorship sai tenakop. Ore te first year iyasita apa mentorship te school tenakop paidip ake form 4 naasita mentorship oonkera esukuul importance esukuul nikigira anyok akeyie eton mikiyiolo ninye formula ajo kanyioo egirai aas te maisha. After high school ninteru mentorship programs. Kanyioo duo apa itadua? Ore apa entoki natadua osina loonkera ormaasai amu ore kigira abulu pookin meeta oltung'ani likigira autaa ajoki ena nanarikino mpaka tenakata eton ake etii Mary Supet enyamali e mentorship megirai autaa iltung'anak tesiai erikore tiai siai ninye pookin enkisuma melio ina mentorship naibung'itai iltung'anak inkaik meshomoita dukuya. Ore taa paapuku teine wueji Mary naaku president le Kenya Mass Students Association. Ore taa Kenya Mass Students Association netii nkera Laikipia, etii Baringo, Narok, kitegelutu ashenye oleng tina kura. Nelikiponu taa apa ore immediately baada ya hiyo natum nafasi nataayie youth senate representative le Kajiado County. Na ina rishata ibung'a. Ama apa te KEMSA metii mesapuk apa keja apa siasa. Isapuk siasa KMC oleng. Ara sapuk enemeetai.
enatanyamal oleng amu ore ninye nanu mpaka enkolong nategeluaki ekaisimayie nanu metegeluni kulikae tung'anak emitito kulikae officials apa meyieu nepuoi engelare nemeyieu nepuku te office nikintanyamala niteru apa concept e democracy inakata abulu tiatua yiok amu kitonyua negeluni iltung'anak Mary natareto iltung'anak te Kenya Mass Students Association. Kanyoo apa itaasa? Ore tina rishata natamayiana Enkai nikiyioloro apa o General Ole Nkaiserry. Ore nanu agira ajing'u Kenya Mass Students Association nikiata orkesi otipikaki yiok tombirikani apa kishomoita aang'or inkera ormaasai kake tormambuli le Kajiado County Youth Alliance. Kishomoita apa aang'oru enkop ombirikani eita apa enkampuni naji ene vied enkop oloopeny enkop nitu ninye eng'asi aiteng'en iltung'anak ajo kai egirai aikunaa enakop niking'oru ina kop nibung'i yiok eetai apa engroup naji 72 heroes kake te Kajiado County Youth Alliance. Ore naa apa nanu agelu te KMSA etipikaki yiok irkesin kigira ake airipot enaake enewueji High Court nitanyamali yiok oleng. Ore naa apa idipi ategelu ore first thing nataasa ata itanyamalita apa enkae siasa amu kejing'uni oleng nitanyamali nena student politics nanyok najing'aki General Ole Nkaiserry najoki kiata dii enkeene nikiata torgoso ndaiki yiok ele kesi lombirikani naaret General Ole Nkaiserry naitaiki ilo kesi lombirikani entoki nelelek oshi meyiolo irmaasai ajo kai apa ikuna nkera ormaasai peetupukutuo tenkeene esirkali amu eji apa yiok Malano and 67 others versus the state neeku orkesi kiata osirkali nelotu Enkai aret yiok nitaikini yiok Mary ore entoki naing'asieyie netushukunye enkop ore entoki naing'asieyie inoolong ore enakata kinosita lomon o General Ole Nkaiserry nejoki taata county commissioner linakata PS taata le agriculture nejoki ore apa lelo kijanani nekitejo ekinkenoo metaa ore enoolong ejitoi peewoshi kura 2017 mwezi wa 8 nikenori ninche yiok Julai. Nikenori ntae? Ikenoyioki yiok Julai peetumi aitobira apa irkesin Lesiasa omitikinyeki kulikae tung'anak ing'oru erikore tina rishata otii apa nkishu larikok kulikae apa otii ena county. Nikitanyamal yiok ina siai oleng naitaiki Ole Nkaiserry ilo kesi. Ore peekindip Mary Supet tina tumo sii ainyiaka atum the first ever office nanoto KMSA naishori enkopis te Norwich New Mall nekeeta te Nairobi nekeeta tenkata ai Kenya Mass Students Association office te Norwich New Mall opposite Hilton Hotel. Ore tina rishata nainyiaka sii ata enkata natudumua 100,000 naawa Kenyatta University eesitai apa esiai naji enesomesha mwenzako initiative wanaawa enewueji Thika etii apa enkerai nawoshokitoi arambe naji Emily Marao enaalo orkaputi nikidumunye naimobilize iltung'anak lainei teretoto ake e General Ole Nkaiserry tina rishata nikidumunye nikipuo aang'or kulo tung'anak nisuma nena kera netumokini aanotito maisha sininye tinaalo. Ore sii tina rishata Mary amu ore tina Kenyatta University naitageta iltung'anak laisimamia nanu openy menoto 10 students bursaries naimutua ele bene lenkopis e General. Ore tina rishata ake natanyua nakiwoshoki nkera arambe adamu ake ninye ajo atooshoki iltung'anak 15 arambe aitumia laisotuak naitumia network ai terishata olari obo. Ore sii eneji kununo kihomoita matang'or lotii Harvest Jacob nikinyok nikintumia sininye ina network aihakikisha ajo menyamal kuna kera. Ore sii tina rishata naitumia county government onkopisini kuna kulie orbungei adamu ajo aishooyie bursary mpaka students nara 78 arashu 78 tina rishata olari obo ake. Olari obo. Nelotu naa ninye siasa orkijanani mbio empang'a etabaua enkata naikoni aja kake nanyok amu itu naa sii ainyal nanu ajo kayaunye office. Nalotu naisho orkijanani nafasi enye metorikisho esidai eton naa ore tenakata aiheshimu lelo kijanani le Kenya Mass Students Association amu ata tenakata kimbung'ita ake nkaik aisho mentorship. Nalotu naa taata ena rishata nkai alotu aiserve te ena najo Youth Senate. Ore eton itu kipuo Youth Senate etii irkijanani
labda loikonyaa oshi office e KMC. Etu apa yau duo solution like pemitoki iltung'anak atoni te office zaidi olarin apa oifaa netii. Kitonyua amu ore nanu paalotu ore tradition arashu orkerreti otii Kenya Mass Students Association tina kata naa kewosh ake kulo kura taata neyoki kulikae ajo kiwosh taisere ajo duo egeluni tenaa kele Narok taata president nitokini ajo kintoki ashepishep ajo eetai president sijui lenaalo e Kajiado Ajo eetai ake president. Naihakikisha ajo ore tenkata ai meetai ina nafasi. Ore ninye orkiti duo kuti apa letu etumoki aikuna nainyaaka ajoki tenidimayu nipuopuo ashet associations te counties amu eeta Kajiado County Youth Alliance, Kajiado County, netii Narok University Students Association, netii kulikae apa entoki naji Laikipia sininye, neetai apake Samburu Susa. Nikijoki entobira taata nafasi. Ore nyamali niata county inyi, shomo solve tiai te county level. Kake ore peelotu aaku ena consortium amu etii iltung'anak sapukin oleng oitawuo Kenya Mass Students Association. Adamu marehemu Ole Muntet otang'oroki eng'orito Narok tidie wueji naa KMC nena. Adamu enkop natang'oruoki oloodaariak Kenya Mass Students Association naasita ina. Oldonyo le Kamorora otang'oruoki naa lelo turrurri lelo ake loonkera ormaasai. Adamu mateso naimarieki yiok king'orita enkop oolaikipia amu nai aliki ina. Atusuja orkesi lo Lempurkel nanyok iltung'anak loo Sambur nikiriamari nikiserve IPOA court orders nikiserve ena National Police Service pookin akeyie nena tokitin pookin omaapitin kotinini pookin naa Kenya Mass Students Association naasita nena tokitin pookin. Ore apa tenanu naa kaning' emion sapuk oleng tenaning' oltung'ani naajo nepua nafasi laa mee ninye oltung'ani ledukuya otonie ina nafasi neme ninye sii oyoki aaku ole musho etonie ina nafasi. Naai naajoki nchoo ake peebau ena rishata emaiwuang'a maisho kulikae tung'anak sininche ebulu amu ore kulo naa irkiushin ake likigira aarie enkop lukuny kigira aapuo wueitin sidain naitobiraka yiok olaitoriani. Nanyok apa tina kata Mary Supet tenaitoning'o akata enkata nainyiakaki ajo etooshoki kura mara mbili e Kenya Mass Students Association enaa napuku. Nabo ake kura e Kenya Mass Students Association enaa napuku. Eniare atipika sii nafasi metaa kayakikisha ajo etii apa accountability enkata natung'uayie. Aewuo naifile returns oolarin 6 ootulusoitie itu aikata ifaili. Naboloki Kenya Mass Students Association accounts enyenak esidai. Naing'uaki iltung'anak pookin instruments of power esidai. Ometaa ninye amu kegotoo oshi irkijanani mpaka ninye no Facebook pages negotoo sijui no email accounts naitarasaa pooki toki in a very accountable way. Naing'uaki iltung'anak ajoki malotu aikarr enkoitoi orkulikae ooponu te kurum ai peetumoki sinche anotito nafasi nanoto sinanu peekibulu terikore naa ina mentorship Mary Supet. Nayieu ake najoki lelo tung'anak pookin amu nejia naa eikununo erikore orkijanani nchoo ake peebau enkata nikinchooki nyaaki tung'uai. Atiaka najo ore ena najo Youth Senate Kenya naa kagira airesign peno ninye mairesign adake taata. Airesign pee aitoki sinche aisho irkulikae nafasi meinyaaki abulu agira sinanu ashetu keon tekulie nafasini. Yes. Kama Youth Senate toliki labda etii orbarnoti lemeyiolo ajo eji Youth Senate. Ore Youth Senate Kenya ore oltung'ani ledukuya oitara apa atum nafasi natotonie tine wueji naa Mheshimiwa Deputy Governor Martin Moshisho. Wow. Etii apa iltung'anak oiterutua ina nafasi. Kake etaa ayarna apa naipoti tina kata. Nitubuluni neponu kulo tung'anak nees imbaa kumok oleng. Niking'amu eetai apa kulikae oji loo TJ Marigi tidia kop e Kajiado North. Neetai apa nkera ake naaji noo Nanana orkaputiei otii tedukuya nanu. Nikiponu natum apa ena nafasi tenkaraki platform naata te Kenya Mass Students Association presidency. Nalotu nalo aing'oru olorika le Youth Senate application Naimaa very rigorous vetting process naiappointi apa mataa Youth Senator le Kajiado County. Ore taa Youth Senate naa engroup ena orkijanani ototoni te Kenya musima nifikirie eniko peyie ibelekeny maisha orkulikae eimu enoitoi apa devolution naewuo 2013. Ore Youth Senate Kenya naa olturrur oosita ake entoki najo esiai e youth in governance. Nitoki ayakikisha ajo
itubulutua sininche iltung'anak ake tena oitoi e mentorship sininye erikore. Ni-serve community i-link students arashu kulo duo kijanani okulo tung'anak pooki kutitik toonafasini arashu toorishat arashu opportunities pookin naidimayu tenkai. Ore Mary Supet terishata ai natejo apa alotu ang'amaa county government tinakata natii KMSA, atumore senatorial Olempai tinakata, natumore orgavanai apa Lenkedianye tinakata, agira ang'amaa tesiai tidia rishata taa etii Lenkedianye, nikitumore sinye serikali county government na Orkejuodo, kiimaki apa esiai osinyai. Youth Senate platform naewuo atumokinye aipresentie petition naimaki esiai osinyai. Te Youth Senate sii atang'oro nkera ormaasai arashu ena county e Kajiado ajito peyie ishori nafasini tekuna kauntini naetuo enakop ang. Nekijito sii peeramat kuna kauntini ormanyara lang. Amu ineputua yiok kira laramatak, nenarikino naa ore enakop neendelea aas enoshi ake naasita kiata entoki naji ecosystem sidai naramati yiok pookin. Neeku ayieu najoki ore Youth Senate naa olturrur oleng powerful oidim aturrumoi nafasini oltung'anak lang teneeta enaidim ataas. Neeku ajito nejia eikununo apa Youth Senate. Kegeluni oltung'ani tenaa ki-open oshi window e vacancies. Ore ake pee idol nafasi natejoki etaa ketii, ni-apply enaa irkulikae tung'anak. Ore ake pee apply, neetai vetting panel naa ninche naing'or experience oltung'ani, neing'or credentials oltung'ani, neing'or capabilities naata ele tung'ani, arashu eneiko pee idim ailinka kulo tung'anak wena service. Nekitumokini recruiter iimayie a vetting process. Itu duo ake enaa loshi ministani oipoti neji shooki duo ejo public service commission e-apply. Megeluni oltung'ani te kura. Kake iimaa na process ni-apply, nikinchooki nafasi ning'orie sii naiyie keon ajo kaidim ataasa ena kaidim aikuna aja. Negeluni the best among kulo tung'anak oing'orutua. Paa kanyo piiyieu ni-resign? Ekayieu nai-resign amu ijo katodua ajo etabawua enkata naitoki alo ai-concentrate o service te Kajiado ai esidai Meridia National Platform. Atubulua sii enatodua ajo kenarikino sininye naitoki aisho likae tung'ani nafasi minyaaki sininye abulu enaa nanu amu Mary ore toi kuna siaitin ore olakira loltung'ani ji nemayakata olino. Naa tenaikarr enkoitoi itum adake niimu siyie. Ning'ito taa pooki entoki nayiolo tenakop naa lasima pee kintobirr ake entoki naji paradigm of service. Lasima naa iyata nafasi naa tenaonyoo sinanu larin laidim ataa kaonyoo kanu etum likae kijanai nafasi nabulunye enaa nanu. Etubulua orgavanai Mushisho eloito taata kulie nafasini. Atubulua sii nanu ayieu nalo kulie nafasini. Nayieu najoki likae kijanai kiti ou siiyie tubulu ata meitu ebau enkata nai naji mpang'a amu eton ninche eyieu service ai kake kajito etanareyia tenakata naitoki sinche aing'uiki nyoo metubulu nepuo kulie tokiting aiko taa nejia. So kayieu ake nai-concentrate more tesiai e Kajiado natumoki ai-serve iltung'anak lainei tekulie nafasini naisho ilaitoriani. Yes. Wow. Beautiful. Paa kakwa siaitin tenakata iyieu nintaas iltung'anak le Kajiado? Adol ninye ajo iyata organization. Yes. Agira airun tenakata organization naji Oloip Center for a Livable Future, community based organization. Ore Mary tekuna tokiting kumok, eponu ilaisotuak oing'ua nkwapi eboo, neponu loing'ua enakop. Kake ore enyamali nagirai aimaa te Kajiado neton aa toonkotelini aimakini. Neton aa ore enyamali nagira aimaa Kajiado neton aa torbaribara orok ake eimakini. Megirai aadoyio aapuo atua nkishu neyiolouni enyamali. Mary ore toowikii naatulusoitie karibu uni ashu ong'uan naawa petition enewueji e county assembly tesiai ake naji enosinyai. Ore osinyai le Kajiado county naa ninye oshetita Kiambu, neshetita Nairobi, neshetita toi Mlolongo nataana tenewueji enaa Machakos county nikiboitare. Naa eji kitameisho tena epuku osinyai torkeju, ore ewueji nitasheyie naa peelo ashet Kabros te county naibung'are yiok tenewueji, neshet ntokiting nijo kuna culverts naitumiai torbaribarani
nepuoi evaluate teine ore loopeny enkop neton etii oloshi sina otii. Tejo sii adamu Mary Supet ena nyamali e budget kigira taata aimaki esiai e budget e county tenakata. Tejo sii duo adamu ropiyiani naareutai oshi repair orbaribarani nainyala irorin oonapita osinyai zaidi kiwango nanarikino. Tejo sii duo itoki fikiria nkera naapuku tenakata te sukuul aapuo esiai osinyai aakunyinyik meeta ninye larin 18 meeta ninye nkipandeni. Nintoki ajo ifikiria irmareita oogira aagila tenkaraki osina etupukuo orpayian nelo esiai osinyai neirrag inkolong'i aja Mary 5 eton ninye itu etum erori najing inyoo. Toning'o taa eshomo toonkejek esiai. Miidim ninye ataked entukutuk elotu ang' etanaure. Kainyoo? Ore kuna olong'i pokira 5 nairragita tolale loororin naa inosita esile entasat peenya endaa. Nejo ade ena rori alotu alo orkeju teneji ninye kemuoi enkerai keyieu Piriton penyo nitumoki atoshoroi. Tejo ifikiria nena oitoi pookin. Ng'ura olopeny orkeju eton apake emirta osinyai lenye 1,000 mpisai 2,000. Osinyai erori ele laa ore ake peebaiki ele baribara orok tenewueji nemiri noo 50,000. Enchata nabo nkeek are. To be continued shortly after the break. Strong Maasai Ladies Association SMALA was started in 2015. The aim of the association is to curb rampant teenage pregnancies in Maasai land by instilling confidence in school-going girls in Kajiado County through organizing conferences, school outreaches, and church rallies. Besides mentorship programs, the organization also supplies sanitary towels and offers education bursaries to girls through the support of well-wishers. SMALA has so far reached over 500 young girls both in primary and secondary level of education in the county. Drought is also a major factor that has affected the education of the pastoralist children. SMALA has started an initiative to help the affected children through the support of well-wishers and members' contributions. The vision of SMALA Group is to bring up holistic ladies and versatile ladies. The mission of the group is to equip young ladies to believe in their abilities and to fulfill their purpose in life. Nikilejo irmeeki ajoki tanang' ena rori nenang' erori mara ngapi dabo. Ore amu miidim atakedo woi bridge anapita ilo sinyai oba nejia nelotu agilagilaki olchamba lelikae payian ake lenakop. Toning'o taa nitanang'ayie erori ena erori nabo itanang'aki erori naje tenkop naja itanang'a. Ore ele meeki piidip aibukoi ildo sinyai nemitoki alotu alo orkeju straight nelotu aya laduo sinyai lenye litanang'ayie mara ngapi nelo amir neeku kemirr erori dabo. Ore iyie olopeny orkeju nitimira osinyai erori nyoo nabo. Ore orbaribara le mashinani ninyeleja katitin are. Kake ore lorok oitasheki sirkali neminyala naa amu keeta laitashekinok. Nayieu najo ore ng'ole mpango naifikiria naa ninye tenakata agira aipik enaa project enaa oloip Center for a Livable Future naa kajito kidimayu nivaluad loopeny osinyai lenye. Neeku ore ele turrur naa olong'oroo kulo tung'anak. Olong'oroo sipata kulo tung'anak nisho oltoilo. Toning'o taa ekajito kalotu ang'oroo kulo tung'anak lang' metang'asa county enaa enatiaka te petition mitobira site osinyai. Metaa ore orbiasharai pooki olotu te Nairobi nemelo straight orkeju ninyang'u osinyai lang' tiai te site. Eetai kulo oopeny irorin tenakata eetai iltung'anak lang' ootamayiana Enkai oota rorin. Naa kajoki sirkali e county entagolo kulo tung'anak enyakitii kulikae rorin nintokiki ninye aisho kuna cooperatives enye kulie rorin metaa ninche ake ishori nafasi metadoiki atua orkejek neponu abukoki kulo osinyai tenewueji ni control county teine ni collect county revenue tiai tinewueji nemirisho ntasati tiaji ore enkerai napuku te university nelotu manage nyoo netum esiai tenewueji yani nebol nafasi nedupoyu enewueji nikirrumoo orkejek lang' metaa mitoki amutari pipi amu keeku ketii nkariak nitoki aaku ore kulo kejek lang' netum nafasi neminyalare irbaribarani eponu enewueji naitoki sii ajo kayieu ore enduata ai naa peetumi aatipik entoki naji biometric registration ekulo tung'anak metaa keetai database oolaisiayiak lesiai osinyai. Metaa ore kuna kera kutitik naapuku tesiai te sukuul apuo esiai nemeeta eneimu amu kai nelotu alo nemeeta enkipande.
nikimbok inkayiok mehomoito sinche sukuul peeku iltung'anak letipat taisere. Ore eniare, ekagira taa ajo Mary Supet peyie inyototo county government neng'oroo kulo tung'anak nitobirr entoki naji sand harvesting regulatory authority metaa enewueji nigerr kulo tung'anak nelaaki ormushaara enaa musho olapa ata ninye enaa kewiki are idim ataanyu ikining'ito taa nelaaki ormushaara neimieki benki metaa ore tembenki netumoki oltung'ani atalaa NSSF netumoki atalaa NHIF nidim sinye ainyang'u kuna ajijik ake naagira serkali ajo kinyang'u olaisiayiani ekining'ito taa nikitumoki ashomoito dukuya amu ekinyamal tenakata neeku kajito pee etumokini ataas ina. Eniare agira ajo fikiria esiai onooyieyio. Ore eton eitu ilo nooyieyio irorie sii oltung'ani losinyai labda oidim atejo ore ina najito Gideon naa kelotu aoru yiok esiai arashu kelotu siasa ajing neishori iltung'anak ooje. Kayieu najoki oltung'ani pookin losinyai. Ore osinyai serkali neton eitu etum esumash amu enoolong ake eyoki atum esumash nejo irkulenye irkejek. Ekining'ito taa ore eton eitu elotu serkali atum esumash ekaomon ajo ntumia ele keju lino ntobirai. Naa ntobirai tenkoitoi nabo. Maata nanu enajoki osinyai amu kaata sinanu orkeju enaa piiyata siyie. Naata orbaribara olaang enaa piiyata siyie. Naata sinanu olalashe lai arashu enkanashe ai nagira adupore ena siai osinyai. Nayiolo ajo ore ele sina pookin naa enyamali niking'arr pookin. Megelu toikoyok nemegelu konyoki. Enya yiok pookin nitanyamal iyiok pookin. Kajito nji ore amu etamayiana yiok Enkai nishoo yiok serkali e county naa kindim taata ataasishore esidai nepik budget nepik sheria netumoki atang'oro irmaasai lenye enchoo serkali nafasi ninchoru toi sintai mawazo sidain metaasishoreki. Metaa ore oltasat nai maitumia ake tenkanyit sapuk oltasat nai lijo ole Nkosiek amu etii orkeju sapuk otii enkop ang oji Kasarani. Elee naa keeta ake duo ropiyiani nemayiolo eneba. Kake tenetumoki nai aitobiraki ele tasat enkoitoi sidai ormabarishoi naasishore neshet ilo tasat inkorofani pookin tenakop. Naa nejia ake etiu kulikae pooki oota irkejek tenewueji. Kayieu najoki ntae emikintoki aaku ore ake peeji kiimaki esiai osinyai nenang'i ingarrin e county. Ore peeji kiimaki esiai osinyai nijojo kepuo irmeek lang. Tenekindim ninye nai etii county natii enewueji nataana naji Makueni county for your information Mary. Ore Makueni county netaasa mbaa kumok oleng nemeba osinyai lenye olaba le Kajiado. Naa kayieu ake najo ntoki ninye alakwaniki Nairobi alang iyiok. Amaa iyiok oibung'ita Nairobi. Kanyoo peemikidupore ele sinyai lang? Kayieu ake najoki iltung'anak peemikintoki aata ena uhasama sapuk nikigogong'u teneji kiimaki esiai eramatare ang. Tenikitum naaji olale, ng'ura siyie tenakata ele shamba le serkali lotii enewueji oji ele le farm. Tenikiji kinkilikuan ajo kanyoo faida nijo elau. Ikining'ito taa? Kanyoo dii peemishori ilanyuak looltala lekutuk enkiwanja tinewueji amu enkiwanja tenakata private etii tendewueji nishori nafasi mivaluada osinyai lenye tinewueji nemirr tinewueji neesie ntokitin kumok. Nyaaki teji fikiria etii oloosinya lotii ende enkiwanja sapuk sidai oleng natii ena sukuul naji tenakata TVET natii inewueji. Kanyoo peemishori naaji kulo tung'anak loorkaputiei oloorkeek onyokie nafasi metimirie osinyai lenye tinewueji nitobirie neesie value addition nedupore. Neeta county kuna kiwanjani metaa meji ninye kepuo ainyang'u. Naa tenekigolu toi nai kira county ekindim ninye aipakeja ele sinyai lang enaa torkuniyiani nikimirr toompisai kumok nikintobirr cabros ni-empower kuna societies metaa ore ninye enkerai pookin napuku ata te university tedewueji nelotu eyiolo ajo ketii iropiyiani naimanage ene netii esiai nayieu engineers netii esiai nayieu kulikae tung'anak lautarok. Ekining'ito taa? Neeku kayieu nanu najo peekitumie tipat ele sunyai lang eton eitu elotu enyamali amu kibala Mary Supet enyamali nagira alotu enakop ormaasai. Neeku kayieu nanu najo tenishoruni nai nafasi maendelea aiteng'en nekijoki sinye serkali e county yiolo ajo teniyieu niliki iltung'anak ajo kai epuoito nemeilotu itanape ibung'ita sikarini nkong'on nebung'ita sijui nyoo ntokitin olarrabal. Ematotoni enoshi najo ororei lenkai matotoni siiyie tenebo matoning'unoto. Ekining'ito taa? Hoo duo kidong'okinono enaa osarge kidimayu nikitoni nikining'uno nikiriamari nikipuo tenkeju nabo nitoki ajo ororei lenkai miidim ara airiamari itu kaja itu eng'as aaning'uno. Megirai taa ajo teneji eregulate esiai osinyai ejo ore oltung'ani oota erori nemitikini ade esiai.
ekijiti entoponai kulie rorin nishori kulo tung'anak orusa metaa ninche ojing irkejek lenye nemirr osinyai te bei nayieu ninyang'uni osinyai te bei sidai tidie torkeju nelaki oltung'ani wages sidain ele lotii esiai osinyai ore pee kiponu aaroro ele baribara orok nekitumoki anotito tipat ele sinyai lang naa kaliki ntae ekinyang'uni osinyai lang ainyang'u esidai enoshi kata ake kilepie nikintobira esidai yes itejo nai kanyio enkae baye kagira aimaki esiai onooyieyio eton doi kinyamal tenakata amu enarikino tenakata nikitum entoki naji gender equality pee eyiolouni ajo etubulua sinye enkaji entito netaa ketayari piidim ataa kiguana temisa nabo nemekitejoki ore pee kiempawai nikintagoli nilotu iyie aaku emashipitai nalotu aitanyamal iltung'anak aitanyamalisho nimenu ormoruo nimenu lalashara linono nimenu papai lino ekigira ajo ore tempango ai enaa Oloip Center for a Livable Future vile nagira aifikiria toonkolong'i naaponu naa kayiolo ajo ore toolarin kuti ooponu naa kaiendelea nemidimayu kuna tokitin pookin metii mentorship Mary Supet ekajito sii ore tenakata enyamali aimayie ng'ole silisili sapuk tesiasa naimayie tenkaraki maata mentorship ore entoki naata kaimaki nena baadaye kagira alimu mpango naata tesiasa ashu tesiai orbarnot sininche ajito lasima nishori sininche mentorship sidai peeyiolou doi ninye saa ingine metaa ore eton itu aing'oru olorika oje kanyio eyieuni kanyio idimi ataas kanyio eesi pee etumokini aahomoito dukuya naa kaa nafasi enkae niindim aisavie iltung'anak nemidimayu nemetii mentorship kajito kagira aiteru mentorship esidai naidipa ng'ole enkiti sidai oleng nikiata ng'ole nkera nara 150 tene nejo ndonyo primary naashe tenkaraki isiaitin niasita siyie amu ore nabo olong kata nikimpotu nabo olong siai sidai oloodo kilani niata tene te mile 46 nikietu ake esiai e mentorship kigira aimaki piikintaas iltung'anak coaching neyiolou eniko piitashe toonkejek enye pokiraja nena nyamali nikigira ajo ne climate change enyamal naa ore taa enyamali sapuk ji minteng'en ormaasani ai toki sapuk oleng nteng'en eniko pee manage rangelands ore rangelands naa kulo shambai likiata kai kinko pee kitumie dupoto kai kinko peyie kintobirr nkajijik sidain neme lasima peyie ipej irkeek piipeju matofali tenaa kenkaji esoit iyieu aata mpango sidai naa kajo ashe tenkaraki irkuti shoreta lainei likigira aiteru ina siai tenakata ore toonkolong'i naataana neekindim ataas nena tokitin pookin ahomoita aitobirari value addition nena tokitin pookin naai nikigira aimaki eunoto orkeek eramatata orkejek lang nikitumoki aitagolo neeku ina taa mpango naata ebaiki tenakata yes ama tena siai enoo mama tenaikilikuan swali idol enaa kegirai eton egirai amenaa megirai aisho voice megirai aisho oltoilo megirai aya vile najo wakisema kitu meeta oltung'ani oning'u enaduo toki Mary ore etii tenakata tenakop naa funny kuna tokitin amu eishoruaki ilo toilo ore eishoruaki ele toilo netii ntokitin neton ninche itu eyiolou noomama openy nchere keeta oltoilo tayari amu ama esiai ekura keng'ae etomitioko kitashe ore tenakata entasat nijo nang'ole mama sidai Kajiado East najo Paris nee embungei ng'ole ang ore ng'ole senator Pareno netii ng'ole nena nafasini mpaka nelo East Africa tidie wueji naa entasat ore ng'ole Mary ena najo Mary senator naa women rep ng'ole tidie enkae kata nelotu arare Paris te bunge naa nitanyamala oleng 2017 ore ng'ole 2022 netaa strong namba ngapi number 2 nagol oleng nagira arare iltung'anak oora experience totii kuanzia 2013 lolo maimai naa kayieu ake najo ishoritae kulo tung'anak nafasi pooki enaiko keton itu eputunye ninche openy ayiolou ajo ishoruaki apa uhuru naasieki ntokitin pookin ore tenakata te sirkali e county nitisipu ajo etii ministani ake ntasati natii atua ore tenkofisini e directors netii CEOs ning'ito taa ore tekuna nafasini oontoyie ake tekulo lolturruri lorkijanani netii pooki enatii eton itu eyiolou naa kaisho enkiti example nabo sidai amu kintukuj enara mitishul ntokitin nemiimaki gialiki duo iltung'anak peeyiolou aware ontokitin enye isho oshi kulie tasati enkop ang wakati engine
nejo mekure kiyieu esiai mzee kijiji eeta oltasat lorkijiji ake lotejito keyieu nibelekeny nejo oltasati kijo niput intasati entumo tempolos endama naa neyiolou ajo keng'ae egirai aagelu niridirect inaduo tasati enaduo tumo ometaas entoki nayieu mpaka nedung'i orkijiji vile nayieuni enaa enayieu naa ntasati ena nemashinani vile eponunui enankae kop pookin negelu iltung'anak ooyieu neponu iltasati niendos ake ninche nelo taa aikunari nejia mikigira ajo ore empowerment naa nairriki yiok ekigira ajo empowerment nainining'oi nitumokini ahomoita dukuya nooyieyio naayiolou ajo ishorua apa katiba nishorua policies nishorutua nafasini olaisotuak nishoru sirkali pookin nafasini ndai taata naayiolou ajo yara toi ninye kura sapuk oleng indimidimi ayamu enipopuo indimidimi ataas kuna tokitin pookin ore duo netii ena kiti cultural limitation pee enaamu eton etiitii esiai orkuak kake kai nanu najo ibelekenyeyie enkop mekure etiu enaa enapa enkiti brushing ake nateyieu negolu sinche nooyieyio nepuo dukuya ashe oleng kanyio apa duo maimaki sii ena baye siasa piijing politics ninteru aing'oru senate nyoo apa peetu ilo aing'oru MCA kanyio paa senate katejo apa kaing'oru oltoilo naa kaing'oru oltoilo amu ijo kadolta enyamali sapuk ng'ole natii enkop ormaasai netii ena nyamali Kajiado netii Narok netii esiai oolaikipia kunda kwapi pookin medung'o idia kop oolaikipia neton ake eetae ilchambai lemedung'o te Narok oonyamal neetae esiai nijo enempusel ng'ole tenakata naa itadua ng'ole enikunakinote irng'atunyo nkishu ormaasai nitadua ng'ole sinche irmaasai enikunakinote lelo ng'atunyo metii nafasi nagirai aapik sheria naishu lukunya naimaki esiai enkop weramatata oltung'anak najo ng'ole ekamooki aaku oltoilo lele osho najo ng'ole kaing'oru pee atumoki atang'oro amu ore sheria naimieki tidie neeku authority te Kajiado ore sheria naimieki te Kajiado neeku authority tiai te Narok ore te enyamali tenakata pee ore Ambosel naa ene national government ore Masai Mara naa ene county government enkare Narok naa keyieuni ng'ole tenakata naa kenotoki oltoilo oitaa inatoki authority neng'or irmaasai omeshomo anut enyamali tidie wueji te bunge kuna ampunini pookin ele senoti irmaasai kayieu ng'ole nang'or aikunaki nejia najo ng'ole kaing'oru ele orika paatumoki aing'orie ewueji naitaunyie nafasi ormaasai lang pookin ekining'ito taa najo taa ng'ole paing'oru olorika le senate natejo kaifikiria sininye ng'ole najo ntoseri matetema paisho ninye irmurran osiligi ajo meeta entoki nemidimayu ore ng'ole enyamali sapuk ele naa keji ake kakwa nena challenges duo niimayie golikinot niimayie tiatua igira aing'oru ilo orika kitumo olikae kekun ake oloing'urani lai mikitamayiana Enkai oleng nayau osim Mary Supet eneleshao ninye duo iboitare nagira ajo naisho oleng kitumo olikae kekun nemirikino ake tu subscribe ironya inewueji subscribe like comment kang'ae iyieu nikiyau tena rishata oltung'ani loota mbaa naalotu aiteng'en iltung'anak tena rishata nikijo Mary Supet show subscribe share nikisupport ena channel ore support ino naa pee like pee comment pee share pee epuo irkulie tung'anak aatum may God bless you.